kunomcabango ukuba usungifikele ukuba ngiphoqe iSouth Africa yonke ukuba ingenzele lento okuthiwa istage ichuse segolide ngabuya ngabona ukuthi nizongeba nina ngoba ngamasela sengimxegiseleke kuno live engizohosta la ngizodimanda ukuba yonke into eSouth Africa imenze ukungena kumabhanoyi nokuphuma kwawo itimela namatekisi nse kumile kuthanyelwe mina umsakazo nge-live abasakazi basakaza ngami mina nje umuntu ngaleso sikhathi so kulo live ngizobe ngifaka abantu kwi-platform yami ukuba bazongincoma bazongibabaza umkhulu bami oh he's the president kushiwo mina ngibatshazwa ngiyiphoqa leyo nto ngilindele amagama njengokuba akekho ofana nawe umkhulu wena kushiwo mina kulo live lo mhlawumbe kuthiwa ufike lesikhathi sokuhamba emhlabeni umphefumulo usuphuma umince ngize ngiqede live wami ngoba ngifune lutho nje ezobiphazamisa akutsho wasiguli ku about mina ngithi mina akunyakazi lutho wonke umuntu ufocus kimi umasipala bonke ngizofuna ukuthi benze ama big screen kuthanyelwe ulive wami yonke indawo